nan dam cheu na mo lungmli post Thawngchimnak in nan kot kanin tlai than na thong ni kum kulukum thum Vaupi ni kulaninga Zanlei Thawngchimnak kan rak thok than lai tu Zanlei kan chimding mi thong pangtlang tar cheu khat na chu kang ko in ha kha kai mi SAC ra sang la chinral kaptang ti phufan kara ka daw nak achuak pasran thi mindat munrama tual chungsham taile SAC ra sang kar ka daw nak achua cha ra sang pasari an thi Pekhung pengka daw naga SAC ra sang pakul leng an thi shamthil tam ngai zong KNDF ni anlak Rangkun thawai karlak lampi SAC ra sang chekei lunho in ka anton cha ra sang hleinga an thi PDF hlairuk ni hlamma an tuar ti mi thongle thongpang dang na an raksalai Kangko in ha kha akai mi SAC ra sang le chinral kaptang ti phufon kar ka daw naga prashasong an thi Chinram kul ha kapenga kan ko lei in arakai mi SAC ra sang pole chinral kaptang ti phufon kar laga ka daw naga chuaki SAC ra sang le athimi an tamtia kan thei CNA in chimpon na nol angai tu salai that ni kan ma lei ni kan itin nang hun an rak phak lewi kan ka na cha SAC ra sang pasha an thipina paruk ni hliam an tor ti achim April ni kulani thumzan similam pashatluka hakha penglung choi khwa pong ka ding in anbo nak nam huna SAC ra sang thazang som thum tluk chu an ka na cha a pasha an thi paruk ni hliam an twartia achung lei upani mizima news achim chupin a kalemio in tang panhi le moto som thum hera lam asialmi SAC ra sang pol chu an moto shop yak an sipin a hakha peng chunchung khwa chinral kaptang ti phu fon he ka daw na achwak chunchung khwa ka daw nak chu an ma lein har cheu kan ma lein har cheu ti in kan hum hak dir hun achang sniper in kan ka na cha SAC ra sang athimi an umpeng tia CNA chimpon nanol angai tu salai that ni ni achim chinral kaptang ti phufon in akut ading mi na ni an ka na cha SAC ra sang athimi an tam i ral atu khomi tha jang som sri songlong an tang chang tia achim chap Chunchung khwa hi in zathum leng a umnak khwa asi meng ni tluk atung asaw mi khwangan pakhat song asi SAC ra sang ni Vaupi ni kulani thum zan simelam pasari tluka chunglei in bom athak cha a in cheu khat na zong akang I an rok tia kan thei hakha khopi pan in ralam sel mi SAC ra sang pole chinral kaptang ti phufan karap pe tlai in ka daw nak achok ri khomi asi tia achunglei upani achim Mindat munrama tual chungsham taile SAC ra shankar ka daw nak achua cha ra shang pasri an thi April ni kulinali chun similam panhi tluka chinram kul mindat peng ni tlak lei mengli tluk a hlat naka tual chungsham tlai tang ti phu fon le SAC ra shankar laka minit thleinga chung kap ni ka daw nak achuak te thei si Vaupi ni kulani thumzonga mindat le yoton naklampi pakhata tual chungsham tlai tang ti phu fon le SAC ra shankar laka voinhi tiang ka daw nak achuak chu ka daw nak a chun SAC ra shang pasri an thi pina bom kwan bom le kwan phang na zong an lak chi kho tia thei si ka daw nak achua lewa SAC ra shang ni dupo in hriam ngan an ka cha a in pathum arok yo hriam tlai phuni mindat chau thu lampi manri loading in thong an than Pekhung ka daw naka SAC ra shang pakul leng an thi hriam thil tam ngai zong KNDF ni an lak Sian krani ramri pekhung pengka daw naka SAC ra shang pakul leng an thipina hriamthil tam ngai zong krani hriam tlai phu KNDF ni an lak khotia tual chung media na ni an langtar April ni kulini li a pekhun pinlung karlaka ummi no salong khwa ralama selmi SAC ra shang polchu lunho in an ka na cha ka daw nak fakpi achwaki tual chung hriam tlai zong in nun nak aliam mi le hlamma ator mian 60mm RPG le metal zun sha zong an lak khotia pekhung khopi ka daw nak thong la tu ni an langtar Cranium tlai KNDF in ton vo ngai tu pakhat ni hi ka daw naga atu tiang chu kan dir hun athari kau hun ma thian hlim na kan to lew asi cha kan ma le ni thong kan than ri lo nak arwang asi ti achim tu tha chung Vaupi ni leili in ni lei kwa tiang Cranium ramkul dimosu le Mube khopi karka daw naka SAC ra shang som nga leng an thi pakhat tlai khi asipina hriam thil kul leng zong KNDF ni an lak kho te an lang tar chi
Rangkun thawai karlak lampi SAC ra sang chekai lun hoin ka anton cha ra sang thlainga anthi PDF leiruk ni hlamma antwar tanin tari ram then thawai pang thawai le rangkun moto lampi a ummi phaya me khwa SAC ra sang chekai chu PDF tang ti phu fan ni lun hoin an kan ha cha SAC ra sang thlainga anthi tia thawai pang kom thiwan ni alangtar April ni kulini thum Zanlei similam panga tukin similam pasari tiang PDF tang ti phufan ni lunhoin an ka na chu ka daw nak chu similam pakhat la cheu tluk araw SAC ra sang hlenga an thipina hlamma ator mi zong antam mi pi hriam tlai PDF tang ti phufan in minung hleiruk ni hlamma antwar hlamma ator mi hleiruk chunga pakhat hi a hlamma afak ngai tia thawai pangkom PDF T1 ni achim Hi ka daw nak chu thawai pangkom battalion pakhat in buchochi hroi mi phu drung phu DGRF Allied Force le tang ti phu fan na kan si tia an langtar na tangcha khwa SAC ra sang sakhan lun hon an ka cha a hlaini an thi maithal pasari le hriam thil dang zong an lak Sakai Ramthan Tazipeng na tangcha khwa SAC ra sang le tyosothi ra sang na hun an khwar nak sakhan chu PDF tang ti phu fan ni lun hon an ka cha an lakho chupin a SAC ra sang hlaini an thi maithal jun sari le hriam thil na zong kan lakho tia tazi PDF ni an chim Vaupi ni kulani nga zing swimilam pathum tukin tyosothi ra sang le SAC ra sang hun khwar nak sakhan chu PDF tang ti phu fan ni kan lun hon hai zing swimilam pali le cheu tluka nu kan tol chan swimilam pakhat da cheu tlukan raw an sakhan kan lakho pin a hriam thil tam ngai zong kan lak chinha na in han thlak tar lang nak nol chu an kan peri lautia PDF pakhat ni khatit media achim na tangcha khwa a ummi SAC ra sang sakhan a hin biosothi ra sang pol chu SAC ra sang ni training an pek na nu a hriam zong an tlaitar na apong kam khote na a mi pi thil ri sham shamin an chu na pin a in zong an khang pek na i an thi phailang mang na cha tul chung mi pi chu ni fatin thin phang thlau in an zung zar tia thai asi Mongjualu nak jiu san dor maya ummi SAC ra sang chekke mi pi hriam tlai phuni an kan ha panhi an thi Sakai Ramthan Mongjualu nak jiu sana ummi SAC ra sang na chu Golden Eagle Force Mongjua mi pi hriam tlai phuni lun hoin an kan ha i minung panhi an thi tia kan thai April ni kulini li Zanlei similam pakhat somlinga tluka Mongjua khopi lu nak jiu san maya ummi SAC ra sang na mi pi hriam tlai phuni lun hoin an kan ha tia thai si Mongjua khapi lu nak ji usana ummi SAC chu kan lu hno na I kan ka na cha minung panhi an thi pakhat hliam atwar kan ni leitu chu hauman hliam tor umlo in kan chok khau than tia GEF Mongjua chung in ton vo ngai tu pakhat ne chim tual chung mi pi na ni SAC ra sang chekai po chu shelding in kanin nol kau na khoi kam hun po in SAC ra sang ni an in nge thlai na cha a an in ka khon na tia GEF Mongjua chung in ton vo ngai tu pakhat ni nol nak atwa ka daw nak mun na atal mi pi hriam tlai tu phu fon na chu GEF Mongjua le Aung San Generation Mongjua Battalion hleithum tang ti phu fon an sin ha tia thai asi Sakain penga mi pi pakhat SAC ra sang ni alu antan in som nga le in thum an khang pyak na Sakain Ramthan Sakain peng di being koi khwa chu Vaupi ni kulani thuma SAC ra sang ni an lu no I tual chungmi ku thun win alu antan I an tha nuwa achia tha zong antan pyak I aka chunga an ron pyak tia tual chungmi pi ni rangkun khatit media an chim chunhuwa Di being koi khwa mi pi in an shon hai in som nga le in thum zong chiam di lak in an khang tia an lang tar chi thongni kum kulukum ni la thongni kum kulukum thum kum chunga Sakain bang di being koi khwa hi SAC ra sang ni voi tampi an lu no chang tia kan thai Salong khwa ka daw naga KNDF battalion hlaikha chung in pakhat anun nakaliam April ni kulini thuma sian ramkol pinlong peng salong khwa SAC ra sang le mi pi hriam tai tu phu fon karlaka ka daw nak fak pi in achuak KNDF battalion hlaikha chung in minung pakhat hriam ngan ni akhen cha anun nak aliam tia kan thai April ni kulini lia mi pi hriam tlai phu KNDF battalion hlaikha chung in nun nak aliam mi dawi rocket lamting te in vuinak antwa tia thai si February thani kulinali thok in ni charte ka daw nak ape tai pengcha a CI din a hriam thil le in harsat nak tampi kan tong nan bom na kan hertia KNDF battalion hlaikha chung in ton vo ngai tu pakhat ni chim
CDM ตัวดิ่งอินอันเฟียลีอดูเรามี SAC รัลบอยเมียนมินทุนนางชูกาดาวนาgaอันตละอีอันทะApril ni kulin ni a sian ram kul chak lei nong chu peng nong ko chi khwa hun akhwar mi khalaya battalion zal somli le pasri sakhan chu mi pi riam tlai phuni lu hnoin an kai an lak leo a zai thailo in pum pak moto he arami khalaya battalion zal somli le pasri uktu SAC ra shang boy mian min thun chu mi pi riam tlai phuni an rak tlai tia thai si SAC Rashang Boy Mem Nin Thunle a u nau pa hi pongkam min nei niam nani CDM to ding in an rak chimbal na asina in an reng kai ro in an rak du lo cha atu bantuk in athina khi asitia tol chungmi pakhat ne chim SAC Rashang Boy Khalaya Battalion Zala Somli le pasari uktu Mem Nin Thun chu mi pi hriam tlai phuni an tlai nuwa an kalpi I an ka tha tia thai asi tu Zanlei Thawngchimnak chu ma vialin kan dong ta ri lai nandi lak chunga kanelom tuk lungmali post Facebook like and follow le YouTube channel subscribe to apyak ding in kanin somna